na met wiash ngay in mag kopen takana ke na kusama wigat nan fin kopen wigat cash got cherry yalla cash yang Rina D. Logam Sherian. Niet te doen ak dem dawak. All right. Okay. Ama pangalingi na. All right. Kung wigat yang Duo Ramsky Lashville in Commerce, Texas. Duo na sum akay kum damlel. Okay, grindalag tin vash tamit. Timdag pangit. Stand by. It's a countdown. Alright, duo na suwas kayo ngayong started ara bitligat fastameda nanapel na kayo kidan sumnirol digin Trisco ilan ikas sa dagan nila siya duo na sum digin ay belam silipan gloke ashlosan Luciana meliklik makaho meliklik maka Christmas algat alright duo na sum Luciana nga oran sa ganaway na ang kinaya Merry Christmas tako. Tako ba finanaway ngit tegin ni salwi na kaloka tuwo pa na su. Gulo malap kita ko sa we got yang away but viewers sayangan. Na mit get fast med na kan flot na digin Driscoll tuwo mit get fast med komin duwa dawlel ngisya komin siya ka trailer sa fast med digin di. Glamalap kaksagin gat kan Well, damel Shirley, Mr. Lee panin gawos. Ayape siya ulal tigni siya na damel Frank evinelos te we got all do. Ngay ko gat ki pray ekos ma we gatan ko ayape we abe na pray again ko masuyan ki mamash room ko mamakum ki kadin pray again. Kata ni pray. Kat pasta yetom
kat mol si fan na siya la kashaw fela kat la le prem Isaac Jacob amet lalal fungin na kay wakat lang si Ace Pensing in kaksakin go mo God kulo malap kila mala wawulom kung sa pa mawin kulo si fan na natung in the kamisi keshbesh keshpen maguluklas in molikatle kat nekin met kulukat papa kom tuin lang si kat nekin met sawe kan lafo ka tutulayan mo lash kung siya na kalim yakin geneklom in kafus kat na inuwom Lela na siya ka din kay nakilin na pangalamala wawulom kimo lasha katin kay ngayngin kasas na room usingi katakulan pa kay kaslom kas matalan alom siya shikle dalashke ito lash ite panagat ni siya kat papa nanak na si siyung ya kaslom ingat lela ta faka klash ke kaslom ingan mokle may klash in kasas na room kat nga siya sumoingi ta kuminash ke mana kayo mawatsi kinakfasya inje ka kinanaklash ake kalan ng madalom in mokle mana kayo kumaya pa ito makat patatyang nage kimulin may klash fin fencing kimay tiyokle na lash mafashtigikat siya usipe na sin kasi siyesh nakanla panagat siyak siyong takom leksyonin na akkalimi na siyesh tamayang image plan lom kadin deli mange mo ngaye bange akadin di mo plan of salvation lumasak na fash kelos na kayo mapula manastan mano anak umakkalimi na siltol nakalang lom ala na yok si sisla inggan kasikat kayo anak kayikat kulo yung program siya makom isyung year-old naman siya laingi o yung peke leadership lal na kayo mo kasya kikasin goal neki authorship lal inggan mas na puksimit pelal ki kaslom kat nusyesyum kat papatamash the blessings lom siya ulom in the fast gikat yok yung taon siya lef siya ulal amlalipan o yung peke tigni siya na siya ulal kat na kayo wakatin na ikom mayen el siya kulukta na el syuk na inganeklan gan rabay katle kadakulan fast na magkipel singe o na kisyak singa dako siya nga sa palan fa kikaslom kadingi sa paykatle amen lamalap All right. Thank you sa glog pricing and Maggie Palik to on assume. Glog am daga wigat yangan. Kada sa nara lumin sa lipa anilan catch ka kisam ni guest sa la so nakat fast na mit. Samin bayang alik. Liban Kulo man lap tamul chile digin treskel inuan na pel na kayo wala price mo man na kayo main nine so kat na kasao ki pel singe kapag yung mo mana kayo mga dak fresh ki pel singe taga kokosin ngon matawala sure ki pel singe ake is pel singe na lo tamul chile show lala digin treskel show lala amoy pol ko digin sena show lala in pain mat na kayo mo matagal wikat ke pel singe kulo malap ne meke palit ke artloman wait mat tamil chile si bawa kat piang siya agat si pain mat na kayo wa lash ko sai ke pel singe tamil tig interest ko la katalle food ka checking gat ke price la la wala en price la pel ke puk si kum daldi pe postar ke facebook ke tamil chile el smash la puk si like ipan discipleship na ke pel singe metiget som na ke malut la nga ke usiala dan ta ko akadayak tishik ukshine fact la me shupe me elorani smosh la insang me na shesh na shin mutray me shikatil kesh la na shel in smosh la ukshine apel chinga kada sumnal tamul cherle pino nails len ta ko na panas tamul cherle ukshelo ngai kamna ye
2012 kumdaga wana kon tawat ka na discipleship program for the room ay nga pa the weekom so wana nga pata wala tamnal 8 win tamnal wiers umpain pelja palikat show mas kamala when you wana kon to cash or shaw lu cash ni rush in belna gawa chen na gawa for almost 2 years disciple ikat kadin fast na kya ko kwan malan ka ta na pamising nga clear folk lan cashing ko ta ko ye course na mising na ngin na ali ali bukchen dik nga fintra nga bat na jum forma nga fintra kin lan chicken soup ya from kya e fat ko piang jim na ngin na ge usut kun ta na ge fat la me adin gas na jum ge pelom wela ni mising ka kidi ge fuko we proilal tigina in kakshik ni gat ke mai kek lang tamushin. All right. W1 Global Lab midli mana ko asam na glon singkat ke mana kaywa ke long lang wal. Na gusto mo daw wigat pa nga gusto daw kasi kat or ka kinewo story o samulo Linda ne prem pa income finance sector Sacramento area pe faith loan no. Global Lab na si was ke wa sa mga siya gusto mo daw flia pe inewas ngan. Nagipuk siya daw libal jam gin nga the call of discipleship. Aşke Amazon na puktaf sodosi fuşeşke ridiya ka pages na angawul. Fall na siya nga siya met ma siyang read nagkamakadiliges lang may tayong kan read. Nakumilayan ta na sap mapangasi siya pa marangako readige ulayang sa asel. Le el pa fliye ngan kami ba nanaklay pangan. Kadi lorek makalay ngati fa mo mitwan saya wen spem. Marshmallows the shokta. Paul palim sis kadi lorek maging patafila nanaklal. Nasis kumpara generations yeah thousand ako para kat kan mata we read the ulayang sa siya singa na nag-evac ko tamal di ba na nga tayo sos lang ispook tiga kaya the call of discipleship kumili book na shuk si pare pages na nga click lower reviews sige dal Kenneth Wallace na Carnin Jackson Jackson Sorum dahil ko na aske headquarter lan and FSM in Washington DC. Na los flia review luo ke na gos kan zumli la puksing fushesh. But na ko kan read ben nga si vela nga gvin no na ga read la nga ta read moy read la ko. Ala ashbet nga sud kan read woliki woliki fact la ko nga vakin ak kay ko was. Le makadil gas na shuwas. Katilawrek makun. Nakaklon singkat deliges lang ako in puksing nga or mga panalit naman liban nila ng decade 2012 ang teksyo ng cash on it disciple limit nga tig interest ko siyam transaction yeli may ko smale na aspe may luwo ma kat kung hindi ko kalong puksing nila ipakos na pa na me kume na ko na ro insang tafala mo ito na kung hindi o yesingan ta na o yesingan kung mo bagin ke iplan glan sa plumasin ka ataan na kung dituin singan mo makin pa na ke kung mo lang government kung mo lang employers law o employer law man kung vini gamit call si pang shipe pang o yes makumin na ko nakfa put it in writing sa mosla may yan full ganda ka na kaliye na puksing aske Amazon publishers self-publish kati magin kasama yung o kung na yok ma yung publish mo kung sa mosla mga sum nag-Amazon dahil ba publish ngayon dahil publish based on needs na or nga fact mga ngati mo ngati laking konti nga fact nila kumko penorela kawag sila
dangon niya, congratulate niya, that na nga, nanaksit ako, nga siya sin, katang nga siya sin dig interest ko, da maliban na, nga aki flie, aki red max, flie kay sipu, go for it. Na pa or ako yung sikya kasi sakle nga daki na akay los na makaiban na akay ko was sa mawigat na if inkum ko masum kan gasgat ke puksin nga talas nga luo na bolo talas nga luo sum na ge Amazon tigun samram lo nga post links nga kung masum na ge esta siye pangay masum kan orange ang gas min pelsi ko may isla na cash ranking kay Amazon in makulat nga lang. As of yesterday, kung some type in keyword discipleship, puksing rank number 2 nga na. Tikal mo ba, nga tibakin mga thought na le, bakit ito oya makita rin isang tapok season siya. Le katmat ko siya, katram mat ko siya, na mat ko siya, siyak siya kung minsan mula puksang mat ko siya siya. In kasi kay wa inte kon kun o in akyok ye may sayang in mo ko ben lielep kalayan sap sing ite manasin mit ko siya mo kay fan na manasin na kayo na pange tamaliban kulang malap tamil chirle saptay cash kuma section ka course section na course sapta al course da sapta na foto banget sapta na foto muna kulang malap ngalir folk lang gugulo mo ke 2012 minum jing ngalal mo kati lalle makin komin faket pang machine price la tikin treskala so bayela amakunesh pang katin liang metlash when ngalal fung shimle panasin bible me kumara ke makatel shot na shum right machine ngalin yok shubbe katin lo shap malash nang ka shaw amo bagatli ngalal kulot tikin treskal nga witness si mana kay wa ke ya ka chinga utra na machine ke ngalal ngom tikin kum tamil chirle sam metiki bena ke nga taga wi kum talni met ke 2012 na machine ngam ta king che nga sam tamil chirle ka ngam this is very good now kishin chat chaf la ba arfin chaklas na ke kadin read na ke cash ko try ko wan nga nga may siya by wang metling okay metling si para yeah sige ko ba amak tayo kay Sakura sige sinabi ilang walap siya congratulations Mama Katil stewardship barat na fast nga ma-inspire ko again ale prophetic number mamrek bagay nga nagay page isang ngaul talas nga luo fall nagay pela pe ale tesis samsam piye nga nagay Paul in contrast nagay metabaludut nga role bakom lagi nga discipleship me katil bangon katin me tawi ke supon orek malala naging magat akfasya nagulo ke may gestalan booksin ngayon gain may gestaban na siya mayen umli nataga ke wayland cart catalog ke microfiche ngero ke may gekta masing iyo kumigesla avenue siya ma kat travel kunya yok ideas nga na your spell bus palang vaki publisher nga darakta Sikle me kal nga yaklas kadingain me ale pange in mata praikin mga insikyak ana faklal damlal lipana gasa sa luho na ki en mako ministry wenge mawi ko sin adol ko skipel mako skara spenarino ma mga ibamdak fuklang na askasima fakikang na si John ang sa mas lamay na base sa documentation siya ala na me yok na pwesipe nangalang si me leksyon na fact me shout out lap inakayegom
Na nag-fact luman, manakiwa kung akfas sila nga inspire ka, tisulpe, siya si ma, assurope ma, damot kung aki, ligi masing in writing nga, luman me, sangay nga tasyike. Napangit kita mamakuhus ka ba in reach out na singasin ko ka specifically, Rodam Shirley, el freshly aksafila Master of Divinity lalapeke, tamalipan lang aspeke elutut pa pala ngayon kain aksafila pe. Na mga kayo wakat sam-sam kun mayin pela pangakatas ke information aging na. Paingkom tuo kaksakingkat inwigom Rurico Almeida Sikra. Paingkom Tamlil Salik, long-time supporter, financial supporter lang kasing goal pa. Get fan matawag ka. Ilal na wikat na, ilta si Belta wikat, sham na Tamlil Salik, paingkom, kung lumalapit, kayo kung, kaya siya po, makaligasan siya ngayon, para katkan matayin ng pat, ni misingin. At kayo kung Tamlil. Na, Walknet roto siye. Tuo pinagyan kumashwan. Pain kum akay kum. Na nage ilosing akkelem ya. Kaya siya nage may nanaklasyo. Si Fesi lash tam singing pa Len Alkush. Si nage pela ni Daria pa met law suleyak le lankat. Deuteronomy itkosh on kosh to singal doluan. Kaya siya mong gadeshik nga daw liban, digin Diyos ko ilan ko pon faye, ilan ko roakati kaya. Dasok to, hindi ko siya nagkakati Kaya law nga daw liban siya law nga si Fe nagpelan Henry Schoolan. Si Fe lap nag-week na pa, katil wala in falokonek. Kaya singlistingan pa, promise, paulayla, falokonek pa restoration. Nakatilulayla in falokonek. Aske Isaiah nga ultolu for sinagakus na tapala for sengan sumdiga singaul na kisingal duwan. Na pange masi nga tamuliban ni Sham kin context mo kayo na kalmen context pa Messi ulayla singa in falokonek. Nagkipuklalay siya. Messi ay siya siyam ganda. Na kung kwento sa vasumliya masayangan, si Pela siya pa, kaya aki kapashi may nanak siya nga kumin mo long akinilal digin siya sklanda, kung kalim kila Messi siya monyak nga. Baka si Messi nga, min kumin filia, ay siya Deuteronomy, Deuteronomy sikyak min, fukumin, kipelal mo si siya. Na fatta ko fali na tin de fa it foko mak tukun metligile melisusle ay sel da kasham na chipela na maliban na bagdan caption i gap singa kaya of kaya kaya usi context na bangan siya best ba kaya sham kaya na usa lamis liban ilan da ko I guess na just mamash your olan yok na gaplan Messi surrounding Isaiah 43. Liban o yung balance yun? Kamal siya naman lap. Sibe in we combine met nagawa mata ka we got get delegation is siya sibe taga we got to ka pan met nagawa las ko siya. Kadli malutu cheke shenre kapar kini malutu chilash mishenya dar kanawlay lalan god el kadli shenre Solomon el royal kisya kan na temple na el kadi lakin chuyel ke sapta ikosh ke lu chronicle eventually na ke malutu chilash nge chikyak na ya tol fu in mashu Malutu siya na masyenge makinya ke Henry School kusaya masyenge kana lutu Henry matlas ponpe alulas ponpe kawai ka churches na kay walas or makin ba na commentary ngin kadin or makin na context ngin usye may na kadineta metigi
ka tu sala taking interest kal naraga dem tawa ke mari chike sianriange Sunday school ang ke wana tamil chele lakale Asia angal tolu fosina ke akos na sibe fosina un ke singalu kat no kon na ito la Asia met pala el paliata ni meta elie it fugo gato metigi suslan lem lash me elora pala lalinge mut ko ya wana ke simne ke Asia sakta si fosse to ko sa akos pail me aro cleanse up lalo under but during those rules ya to ko sa akos ne usia chodem as na pa esikia pa ya ke background ko context aspe minor ko mai pala shishi minor prophets well losing belche pa like example OCI aro pala lalo na sin Northern Kingdom ke 785 na 725 well hamos met pala hamos sipe Micah nan Naum mo dagos nge wana in contemporary na shell Asia plan pelchinge kadel magin met dimegor one major four minor in fact chinchin kekin matala lo chin pelchinge nagatila Osia pelchinge divided tar marichi larsnge katlietana tokol sha Saul David Solomon fashelit maton fel tila united or divided sinyaul me tribes on Israel nge katlit na din nga some form Northern Kingdom chepang Israel na luo taka na south right la Southern Kingdom pa Judah Benjamin form na ngena Osea may palace minor palace nge oro cleanse up na ke Northern Kingdom Kinchin genos elosin follow Northern God in Belching yatol fuko ma tram pinga pashi malutu keshen la kem singing elo cycle out twice already according to me commentary sing elo siagosten talik na din God Northern Kingdom ngai siagosten na singkat pelu ma katil kailal dal pelu matar ke yatol fuko sing na elos pangkaya klalos katil li kuluk klalos el kaya los tal tang na sel sekat namnas katil namnas na sel dan pelu ma in mason yato tol fuko siya tram gnya na tigun na Osia altari ke kalain saplala yana lu matako na matan fellowship ataka shukya sees el shukya na shipa disperse Northern Kingdom Belching Southern Kingdom tepana lewo adalos in Belching King Ezekiel Isaiah pa met palace ma when I knew spena subsco benalan Osea met palace met lagaling ma aram kugulang Northern Kingdom us one then ara weapon na play flop na un God to kana ke mapayalan God nagatli commentary na na me Isaiah wana ka tram gine evin gatli puklala Isaiah saptong ngolon kos sapta tongol on kos ne ke tongol ya wana in shalik in full one pukching sapta tongol on kos ne ke tongol ya evin gatli na wana in context na ke marichi katash ke shen school ke sapta angaw ne ke angal me kos sapta ikash ne wana in pa context la evin gatli masim lagi mangitana tuition pel na lapsi toko sai kyas kuluklan talit na dingkat nge onanak manas long kalang lang nge sapo yurun met pala lang nge akes magnya los ke makulukla los los in for level me katli la chairman ya in pelchinge if you got some ready subtitle course na ke subtitle course first do na ke long koshil
Sham ping penna me pelchi ma utak lega sham ping yak mo chutai utak lana Babylon ta metiga sham guna tu kun penna ye it fu long luma utak le Northern Kingdom ne Assyria taga besiege Judah in 701 BC. Yalong gatama tukun elos isla matan fel Northern Kingdom. Elos taga besiege ka isla shukye be me Southern Kingdom. King Sennacherib by pronounce laga Sennacherib Assyria eldaga shukye be and me Judah. Now, forcing King Ezekiel and surrender. Arshpet ko sashi taga Kush me from Egypt into the Kasha Judah the fail. Then a success. Now, got someone yok marching in when pange Belchikatil divinely the ko ke sapta tolmulon ko na ke tolmulya in Molaland Judah. Nara dal define mole yakle si makatil sang nasin talit natin kat nge siya chuta nge elosta or makun mo wes ke mga sikyak na siya katil de kain muni katla el de kain me kanaus katla evingat sum na gesapta tolmulit kors fostol molon kors ke Isaiah akkalimi la katil spela du puvenche. Du puvenche fan. Winnie solche show calling a lemekos. Ke solchilan Assyria. King ko might call Sennacherib el rara la ke el follow na Nineveh na Assyria Nineveh de talik na natal jvena Winnie. Now later ya plan pelching bang ate singe Northern Kingdom factually target expensiakos in malos me Assyria matan felcheben at the besiege de cartel interfin kanausal dalla du bufen chifan na kanausla 185 or the sang ate sinasin Southern Kingdom away cartel de kanaus katla elteka according to Jeremiah and Isaiah Kesipin mukugi penal toka sa Ezekiel. Eltal tsakan nafat nasin mo mukui lalfun kumarang eus kumle na under Babylon. So kesipin lalfun inore maloma kum usyak may convoy sito ko Babylon ngayon li may kashaplong ito kanaus kumle in the future. I think that in the future, katlong la 586 PC, Babylon to kakanaus la besiege. Usta na phone na may catch up the temple of Solomon. Context nga le usi ka din kalim kela. Liki lost na ke kalim. Promised land God in restore kasi pa follow ko na kali yok siya ka din kalim na ke context nga. La elos ne kulu kelos ni mama wana national plan in restore siya to ko na in the future. Now parang afaka saptal to ngolon gos na ke to nya ke Asia siya likin fulwan pukon ngolon gos nge. To ngolon gos na ke to ngolit gos wana len repeat pa na mataga metiki sapta siya na ke sapta to ngolime gos na Tongo lagos na ke tongo liya rela context na ke sapta angaw na ke angalime or siya may lut siya na ke shenris ko nga sapta angaw tolu fos siya na ke ako siya fos siya na ke siya luta ka ke wana inta usye me may ngan ka wala la silan ka na pa commentary akali mo for sapta siya na ke tongo liya wana in alla sham pinyak kalye ko judgment saptangaw na ke ngulon course saptaw ngulon course ngay wana in tram kun restoration wana ma me
commentary na fago sapta angaw na ke unulon ko sam gunya mo section chinga wana comfort wana nulela naro I see alchmon mo siepe ya ko takale mi work malan got na force me siang na kesing lakale me ke protection lan got na sintalik na din got nga na omne bang context lao e alle yok na pa sipe ka din itola ne mga or wana na den churchman or wana in may to mtake law sin plan pelchino kadina kadin focus pen na long kalan pakatan yok lan kat na sindalik na taling na siap tamal cheles be flok niya mitok to fin sapang al tolu fos tolu fin kat som na ke na keyword charge ke ransom chinga or makinya ke sap fos tolu ke sapang al tolu ke ICA may read na ke Sunday school elor makin mama ke wala lin flokan ma mole latlik na taling Fingot som ni commentary na tay kwayan na pa fos tolu ke saptang al tolu. May reclash na masingi na ke Sunday school. Tigin tres kal tamal shirle taga si back yok ke da tigin tres kal da taga makin wana tamal shirle lak na lamit. Tudoran yung saptay course. On course na ke singal tolu in simpeli ransom ching. Ko flock na ching. Tamal shirle tigin tres kal na flock ni room mamay pangay. Right, lumishli global ke bakanak lan ako lang ke context yok shupe bar kumli kum finish journalism commentary na dum sa makum daluk siya shuk na phone na mama flag ke ngai sok to vinesa journalism commentary na dum kumikon zum liye ye ko akna ni lan journalism commentary dictionary na ikesta sa galim ke history singay men gera ke ashkengan dagen lagi in sifa ko so na yin sa kayo ube na to shock to kat fin liksha loang na ke ona ke dam liban la kele mingan ale kumikon galamak ke paile pelsi mitlo make kumishi kumin akada yangan itina luman okok kata shishik shock to convince of logos be loang la ke na may get la no visio follow ko dikshe loin na gap na may ikek likum in galim gero me belsi mit loan mit kum leila in kumin de galim get am doing and jangan mo me gason ka da kadang intentional giden shige giden dikshe na usungye in god giden shige read it like galim na twitch giden usungye in god na may ikek likum na go stupid la ka de sel lamisha liban na nagiging din caption ni Deuteronomy sabta itkoshingen kukulan sige usi may reaching Deuteronomy itkosh first on kosh tige singa luan gidan sige caption ni yokshibe gidan loin nage bel masik ngan gos lupsla akre lamishliban le pangay mama sikya isamle Shawsiak lumal sham gingen so masikyak bels mat Judah shaw udaklein Babylon so masikyak na Isaiah someone na selo story ilo source one na selo le skat fakasing and if bakit so nage Deuteronomy kosh ngan Deuteronomy kosh katfin showing the Kamleil, kumsan na ash. okay saklup ke Wi-Fi silman so so masing ako min I galim ke gidan kan dagan la in si feskred masumanda galim man ba Deuteronomy sikyak kimadawagen ba Apollo mulan in Israel not cut Isaiah iltako itok ye unfuko BC para katfangan digun dokra Saul dokra David dokra Solomon na los fashioning na ro masyo ka cham ginanga le kung finuse fossiga Bible sham gun
고민이나 가족 신신계획 막근예안 네 그래서 forget 네 식약 예마생은 나 신세 에이포가 더 막근 미세ing bang si Bessie Mar ka sisla ada man liban sa fashion ni antol ngulo ka chig da no da capacity na sinse na sis viewers biten galim ke le mesi ka cham good Deuteronomy el sikyak foko ye in me inakes makinyo do Israel gan mitologiya na invenuleng singan na ilusiya na invenuleng si akos kat kadel Akes makinyelo sabay may tal in ilusin for na ne ba siya ba ay sayangan in fact le Judah kung finti loeng na kemangan na pang may sikya ka sa shokto kung siya me siya ka kadil ka na yok long sila in fact ke Deuteronomy le il sila doon Israel tiya kesipen ilus mo itfaka o ilus mo na po o sila ilus le nakafinja mo Sharon look tamil liban na inko i gesi katishik. Uzan kloge mullash. Wana ke elosinge shigein orela akataye na wuwo akataye na fan in kain likika dike kalem si fan na kadinash ke shapuk si fan fashna meta na spesira elosero inge apa Osvin som nag aluan ito na kunokon ke man dinig settean etakata pa elos akataya ke pelansian schoolan ke ay sila ang luo tolungan. Bayad ako Shirley, tamalipan? Pangan? Pangan. Okay. Go ahead. Dig interest ko. Kung liye. Special ka siyang ginangay. Le, fin ba nga examples eh. Ngayon sumali list. Flash namin, bet kumelya. Flash namin. If you lang lagi buklan Revelation. Revelation sabta, fekik sabta, si fekik sabta lime kos nag-on kos. Il sham gun Belma Church. Mito live nga ako mas misingyo. Na mato ko nga na phone na, manasin ilosima itina orela rapture. Nakatinu si force tukun fekik sabta kos. In sham gun na siya misingyo, mito live nga isa fall. Ake. Para ka siki ko yes kiden usi aki may nanak ngay kiden masyam kinta na fall na kisibelan ka. Tegindi. Ipsin na napangake. Eden na kareni. Ay ta kareni. Romel tamlay Shirley nga lad mo wanangan aw payan na pay faction man como me one course ni ke sinyalia wanain pa tribulation sheka matenele lie ke tenelia sapta ya first long lagos na ke long lead course to ben context na ke timeline lan ma duty ngeta na kada ko flam nga ko matlalan fu ni fela di kan mapin sapta on course na ke sapta singalia may nutak lagat tari pa Auk. Kasi matlalan fu pala assume ke tugun belan romang so kaya chamna with Deuteronomy sapta it kosha pange mama sham kunja ka as commandje as sapsi ba vakke foson koshge ara mainge di commandje bange ara mainge mayen kuos matan fel matalan lemkat lowos fakla matan fel matal si dena vak ma common dena vak ma ay na mamwit na kay waro matalan lemkat te matalan mo in Maston met fin fel aan de phone. El sile ko osten met seok lal si fena. Kamen sine orekleke shipena yokshi. Na si matan vel ka unmet ma manekleke me standard lesson comment. This is taklo. Kaya biblical commentary nge ba Canaanites. Kadel bangon me talik Israeling in manatan. Belgium
elos exodus liki ani chaba folkland Israel. Na lava ka Israelos le kada sham kunda shakta siya sen siyak na wuba kada shikepa kadin kapshala for kalshak na lang sikat. Irregardless. Nara kefak nga fakla Canaanites nge uta kadalik din me kat nge inkain pange sanctify the hurt. Inkain takain akalemeshi oye molna matalpa katlerek maganal los na genga. Ildal shlakin kademo me mana seok lena sisin kat. Na reading it Deuteronomy singa lakot was luoy na kataya faksila nge. Kus malan lem gat lawos in maston met na kay wasam ta finfela el sulela ta kusin met lal si fen. Deuteronomy singa lakot was luo pangan in nakipapala enena in met luoyak pa fakmasi in singa lakot lila me fakyan la ana fakpena maasi penangen. Nagatsum nagifakma musinge lemgadel eiskos ta kosin metlal si fena. Wana kelta wolela na siwos for la kailos kain matana ki kawala losa na fakain sikiyak le los peliki velasine. Foson kosh bangan. At first met ki fos nagadu Deuteronomy it kosh fos it kosh nagi algos ngan sang kadin ready kadin matake taxa. Lemkat el dia lang si kosin. Lemkat el dia lang si kos. Sile kos na kasipen kos pas na kimdan feling niya. En sige kita kakimarit sige ke fasit kos nage algos roba election chilan kat na sindalig Israel nge. Inte silakin pagkasi tama na siya lelek pakin ke buksila nge. Inte silakin me kongunyak sila solelos si pange. Elte solelos na kasipen merits. Ka ana mesima ka size of the nation. Da el silela archipesi. Nagatfast namet ki marita fakma. Tajak ta lemkat el lang si kawos. Di pange si sipe yoklan kata. Lang sisilan kat pa si sipe mitan. El lang si kawos kina karanganeng ulela mal da rela yurin papa mata the mowos pa sisil ta molikos na ki kalalaplal aksikosya ki kawos na ki mowul koslawos ye pon to sa lan itchap. Ma we delegas ki tu stak fashi gno kon chi tu stia dasta na masimit ki ngaproya igesla ngapregen gatlal Abraham gatlal Isaac gatlal Jacob patriarchs magadeta ma safan siya plan of salvation silang gatnge Jacob elekle Israel nara kewolela elos nge fak uyak nge fakla olela maurekle ye fokusumla katfin kapsa olela lan gata na ke siwas pailal ke kaslong gumfa payi tana karangan katfin mot ko na ke me met kol misingi atana masingi mafakeklega kapende samyak la me olela lalo singi na ke len misingi na pa leksyon na akataya ki fos it kos na ke algo singi la masimit kadil lang silos na aklo singi pa me as olela sinasin forefathers pa Abraham, Isaac, Jacob ma el na orela mo me pusin dalik natal lo emo ana me pusin we poga ka idun ko chao pangalapan me olela sima el dorel na sil Abraham na ora ipsi ma ta katokonge samsam kun yokke fos ye vash vadin den vakla esam na lemkat lo sel
makay napakat elaru. Faithfulness singe nage in mata ke malashkeo. Pelsi matalig din katne matifuklenge elostifukle aspe me forse klalos. Na usisi example kikuno ko si mga fact academy kita sta. Skemot ko ki their back was against all adversity ki dal dagane ki miya siya. Na delekaing na ye. So it's gonna take a miraculous action. Mana ushngak sin ng sikyak in kain orela tanin fung na silalos ke ukokelos sol singetaga katlas chariot nga tagain onelos le. Papel si ma parted Red Sea. Ikekalik miya siya. Na katfin mo't ka na ke paila miya nalalapsin kain bange orek lelosin fale ke sasla ke. Naksinsiya ka pa kailo siya sam. Mayin kilos fast na meta fin mo elo si ibin taxi. Na elo siya kain orek maganda ki kanin mane ipsinge mga isang relasyon marslela mga daalo na ke. Sabi ipsinge mga isang pe kasi pe rela lomdash ka mema. At lalo na ke mga kasama mo na ke katsima orela organic na ushyak na selos. Elos forla na ke oye siya. Ta aru silan gat nge lafakya shaknash. Ilefali ang walela lal faklong si kawulal na sintaw sin fuselos langsel eliang masapla. Pa ilna akademi Moses land akademi na ke masap na kay wangelos finkarangen na insewo pa ito kakeo. Fasigal fakta tajakta ilati patlane kalos shangel. As consequences na ke mana kay wang. Tapela katangon kaya ka maguluksi. Tapela at first hindi ka mamataka-takain ta me o kaskatya. Makan siya from kunya si fan na ki falain complacence la gala. Mas la collectionik na wakriyak ngan kain. Itala, hey, you need to buckle your belt. Losyan fulum kinuktukin mo unman God. Sibil be me loang na ki makumashkyan. Mayin Kom det gana en færke gaslan gat si pakumaskenge. Makumaskeo pa gaslan gat ni matakain change life. Taka na assuming kain galim la. Kom gan rek magan fakulan nganin gan si kyakke. Nara fakla kimaing akos ma tutiyak na siwos akos masap. Akwak na kaewa ma nga shot na siwosa. Nakatfinli na ke may asafla yan masinge. Fosit kos na ke sistatlu. Akit kos nga singe el takain ka nakalemye sapsi makalemye ara mainye mayen kos matanvel matalsi. Command se bangan. Na ipsafla singe patako ke yok pamatawak transition na ke akos ke fosingal siye. Kimaingi akos malutiyak na siwos. Akos masap. Akwak na kayo mga esot na siwos misingi. Koswin porong umasapingi ara inakos na lem katlawos elefa karangan ng ulalala na siwos. Reward ki obedience singi pange. Pange masimaya usi insewo na si koma. Katfin sibe revert back flok na ki Deuteronomy longolal ko fos singaw limekos na ke ongo limekos na ay lomsik masyad pange may sikyak nga vinte mata inakos tenlak na urine God nara ensi mamalutu singa usyemen nan ka kaya pa lafa kaya landalig na din God nga dal el shilela dalig Israela dalig ke fakulal shake up so komet bisayit nyo masom na itsyap ne osweye me siyaw na lapsinge msinge. Na awala dalik na din gat nge. Mafakin la fa kya lalo sa.
Olela si matawrek na sin patriarchs ngayon. Abraham, Isaac, Jacob. Kadishak na matake. Fokuyet ako. Nara eligiebe shikashak singe. Confin akusten. The rewards of being obedience pa ashkia. Nara nganan ka nage kusham sham ka nage ransom. El mole latalik natalinge ke me pokalal indi foklalik yanitya. Na losinge pa etaka inda pave the way nage takalan Messiah si maitaka inda molia lekom. Pa Messiah si nga inda pay ransom si nga. Lafa kaya landalik na din Israel lang. Kadalik din gat nga. Liki kaya los kafukama. Kada shek na sang chance la los. Inka in sang los vin ematayin akosten mga sikya. Nangakom. Kada shek na lang singakom. Matuiwin siya nga. Flok na rin. Mat lutiluwi aking inka in siya liyawi. Na fakat kain di lav kaya pangay ma nga ako ngan kain ekasya kuiguski malutut siya nga. Tamla siya le kaya bela Mr. Lipan. Flok na rules. Lamala. Tamaliban na mas go umsommet. Maman kunut tamla siya le. Si vil be pain mat na ke walash ke pelchinge mat lash mat ka wiga ke tela ka singe akate yana wo mat ka ke tituran mi sapta I kors foson kors na ke singe lu ala akate ya ke wo matal if ngom li maton sapta singe better na katil fat na shelos pelchinge mu cham kan na usta no fon na maton feli kors makale mi pe ke sapta in kan na usta no fon na mata ka na shikket pa tamnal tigin na kale mege masaya singe mat ka rejected elsom misha vin chakshin keshben long chikawan got papa na shin fellowship na phone na John 3:16 na ke kanaw sla shin na phone na inwangin kapas na shin maton fellowship yang wanan mo siya na nakshila na ke Colossians chapter 2 na ke kat for lao liak mo siya matalal puni na in kanana na phone na ma ash kemol shimeta wanan mo pang mo yung chima in a spiritual sense na ke matalad funi siya wanan mo Colossians chapter 2 arpe me passage siya makain sang kaspo beto e vingasum na ke Colossians chapter 2 na saklu tamal chele ang focus focusing Colossians chapter 2 fale komeli tana alle kanten ma inchen meche ko ma inangaklan meche ko oyelan meche mainan when lepe ke mo large komni dal tignatin ka ngay what's physical promised land is physical papmuntan felkenen e vindala ko yelta kya ma utakya kel dalen kanaus ta dal tipa na ko sing kanaus ta na phone na ars pena ma flo sang nanol dal doko mendal din na kanaus na phone na mton fel ma katen ulayang na sila na if not clear the big picture na kaya matalal kung sila msiyenge ransom siya ma paid by God through his son Jesus Christ kading kalam ka na me na siya msiyenge in a spiritual morning no katloin na Colossians chapter 2 kalam niya ipshu ngayon na kaya mo lang siya mo fortunately me går fan like sapta to li fakang ke mai nge ko sin na in la malang silan fella sure main ko was on in minche kain makuluk lan moling ko show katena la ma fok long lani kwa long sikulu